mbalimbali, lakini tutamuuliza yale maswali. Lakini kabla tumuulize yale maswali, acha kwanza tusikilize ni nini anapiga kunapo gitaa na turudi. Tumesikiliza sisi wenyewe jinsi anapiga gitaa, mjuzi kabisa najua, na zani nyumbani mmemtambua kabisa kama huyo anaitwa Enoka Fizz. Na kwa majina zingine za huko mitaani wanamuita Goliath, Goliath, na pia na zingine wanamuita sijui, ziko nyingi sana, so tunaweza achia tabu. Msimamizi wa company ambayo inaitwa Kesho ni Yako, yeah, ambayo inafanya vizuri sehemu za yani hiyo initiative yetu inafanya vema sana hapa Kivu, Goma zaidi, na tayari tumeshafanya mengi sana pamoja na Kesho ni Yako. Yani Kesho ni Yako imekuwa kama ni expansion ya watu. Tulifungua shule la muziki Kesho ni Yako pamoja na ndugu yangu Meloman Bienfait Lukonge ambaye nasalimu kwa saizi, ambaye yuko Nairobi saizi, na Kabikwa Pascal ambao wako Nairobi saizi. Salamu zangu ziwafikie huko. So tumefungua shule la muziki na tumefunza watu wengi, na tayari ile kitu imekuwa manufaa kwa watu wengi sana. Kuna vijana wengi ambao wanajitegemea saizi huko Kenya, hapa Goma, zidi ya hiyo shule ambayo tulifungua ya Kesho ni Yako. So Kesho ni Yako haievre tu kumiziki, lakini inagusa makush social za mingi sana. Hata tunaangalia na nafasi ambazo watu wanaishi, ambao watu ni wengi. Tunatafuta ni nini besoin yenye watu wako nayo mile milie. Tukijua hiyo besoin, tunatafuta namna agisi tunaweza pata solution kwa hiyo besoin yenye watu wako nayo. Hiyo nayo ni parmi ma missions zenye initiative Kesho ni Yako yenye iko coordonné na Enoka Fizz inafanyanga. Hata kauli hapa kunako rezo tofauti, niliona kama mnatafuta kufanya kama organisation fulani ya festival ya Kesho ni Yako na wasanii mbalimbali. Sijui kama hiyo mipango kingaliki na mkingana jipanga ama namna gani, ama umetupilia tu hiyo mpango, kwani nimeangalia kunako publication zenu mbalimbali mlipipie kama Kesho ni Yako festival. Sijui kama kingaliki na mpango kingaliki naendelea ama mmeacha kabisa hiyo mpango. So unajua sisi ni wale watu ambao wanaitaka wa visionnaire. Tunaweza pangilia mambo, haiwezi kuwa leo ama kesho, lakini tunaamini kuwa kama sisi tungali hai, yale mambo ambayo tumepangilia one day itafikaka. So wale ambao walisikia hiyo initiative na wale ambao wanaisubiria, mimi naweza kawaambia don't worry, msiwe na shaka. Karibuni, hiyo initiative nayo itaingia en marche, na on espère même si takuwa dans l'avenir, inaweza kuwa lointain ou proche, lakini one day itafika. Sasa kwani muda unayoyoma kabisa, tunaona muda mfupi, unaweza kupatia watu address namna gani wanaweza kupata nao wajiunge na hiyo initiative yako ya Kesho ni Yako? Na kwanza tutasema Kesho ni yetu, kwani sisi wote tunaweza kuingia ndani hiyo initiative. Ndio hiyo. Na wengine ambao wanatufuata sehemu zote za Afrika, dunia nzima, surtout sana watu wa Est ambao wanakuwa karibu na coordination ambao ni siege ya Kesho ni Yako, unawaeleza nini na unawapangia nini, kwani mwaka unakwenda kuisha? Na mwaka kuisha kuna vitu vingi, mipangilio mingi sana ambayo inapangiwa kwa vikundi mbalimbali.
umewaandalia ng'ombe ama umeandalia watu wako sijui nini? Kesho ni yako. Aswa tukienda huko kumandalizi, kesho ni yako bado haijafika mwa hiyo level ya kupangia watu ngombe ama nini. So na kesho ni yako inakuwa na namna ya gisi inatumikaka. Sisi tunafanyanga kama mipangilio haijakaribia bado, hatuwezi kuianonse. Tunaanonse kitu ni wakati coordination imeikala, imesha pangilia kitu, imewaza juu ya kitu. Tukishangalia mise en œuvre zote zishakuwa tayari, hapo tayari ndio tunafanya publication ya hiyo mambo. Lakini kabla hatujafikia hiyo kitu, hatuwezi bado kuwapatia watu information fulani. So kwa hiyo swali ya kwanza ambayo umeuliza, siège social ya kesho ni yako inapatikana mtaani Kiziba de juu ya soko ya Nyabushongo. Yani hapo juu kuna fasi ambako wanaita Bitanke. Hapo kuna rompwe fulani hapo. Ndo kwenye siège social yetu ya kesho ni yako inapatikana, na karibuni hapo tutatia kitu yenye wanaita kama visibility. Kila mtu atakuwa akipita mahali pale atatuona, tuko hapo kabisa 24 heures sur 24 heures. Donc fils, umesema kama hatuwezi kupana namba zaidi, kwani grupe yako deja iko na kufuata, na unaweza kusema neno la mwisho kwa kupunguza kipindi? So neno la mwisho yenye naweza kapatia mashabiki wangu, mashabiki wetu na mapartners wetu, so nyinyi wote mkaribie sana. Kesho ni yako iko initiative yenye iko kabambi sana. Tungali wadogo, lakini naomba watu, kwa sababu kesho si yangu mwenyewe. Kama tumesema kesho ni yako, kama tumesema